Yes, mbanje kubasuhuza. Iyi ni Kigali Link TV. Bazaniye code y'ubwenge udakwiye gucika. Iyi code rero ntigucike. Uburyo bimeze, ini code ushobora gushyira kuri telefone yawe mu gihe baguhamagaye telefone yawe yashizemo umuriro, bakabasha kuba bakoherereza message. Bakakohereza voice ukaza kuyumva mu gihe telefone yawe yakije. Iyi code ni ubwenge. Nshimira abantu bose bakanze subscribe kuri iyi channel, n'abatarayikana mukomeze mukande subscribe kwako kantu k'umutuku. Musharinge n'abavandimwe banyu bajye babona video zacu buri munsi. Code y'uburyo bayesitaramo ni ikora ku matelefoni yose, yaba gatushe, yaba iPhone, yaba Android, byose birakora. Ukana akanyenyeri 560 akanyenyeri 5 urwego. Iyo ushyizeho urwego uhita ukana no ukemeza. Iyo umaze kwemeza rero barakubwira ngo your request has been received, a confirmation SMS will be sent to you soon. Barakubwira ko ubutumwa bwawe bwakiriwe, barabikonfirma muri message, uraje yakire mu kanya gato. Iyo umaze gukanda bino urategereza message iraza, iyo imaze kuza babyemeje uhita ubibona. None iyo umuntu aguhamagaye phone yawe yazimye, bamwereka ko yazimije ariko akaba yasiga ubutumwa bw'ibyo ashaka kukubwira ukaza kubwumva. Uyakije telefone yawe. Bimaze kubikora gutya rero urategereza message mu kanya gato irabije, biraba byakunze. Mbabwira rero mukore subscribe kuri channel, nje mbereka utuntu tw'ubwenge nk'utungutu. Umuntu ushaka kugira icyo tuvugaho, afite ikintu cyamunaniye muri telefone, yanyandikira cyangwa akandika muri comment, nkaba namufasha. Murakoze, mukore share ku bantu batarakana subscribe, namwe mukane subscribe. Murakoze kabisa.